Colossae ko ran ne ni Paul chakwat thumai ruai hi chakwat hi Asia Minor rama khopi pakhat Ephesus sin nisu anak lami Colossae ko ran ne ni akwat mi cha asi hi ko ran hi Paul din suami asilaunan atnatuan nak ram sunga aumi churuanga Paulin tuan vau kanayasi ti tlukin arwato Asia ram Roma chauza ukmi ram sungi khopi asimi Ephesus sin achui khwa a pathian na tuan tu atha nak khwa si Paulin Colossae a zirnak dik lau zirtu an asi ti thu athei chumi Paul chun mi pakhatin pathian athei theinak dinga le rundam nak famkim achau theinak dinga thunei tu le tharau lam uktu Paul timi abiak atul asi ante chumi tluna zumtu Paulin anser antanatul ele in le adang chin le dan Paul khal an thuna tul asi ante Paulin hi zirnak hi Christian thu thang tak tak thon an ralo asi ti inangan acha sungi asim du mi chu Jisu Christin rundam nak famkim apek thei adang zum nak le tu adan Paul hin Jisu nen I sin mi a ruai hlau thei son asi tia ati Christungin pathianin lelevan asem soi achui Christung thau chun ama I hne na a ruai kir salding Christhon pe zom nak longin leilung hi rundam nak anga ding ti in ro san nak a chun Paul in hi thu thang tha hi zumtu ranga ni tin kan nun na ka hin jiang vekin sulam anei ti kha alang tel hi chakwat hi Colossae khwa a Tychicus in akeng Tychicus chu Onesimus in athun Onesimus chu sal asi a ya Paulin Philemon ne na chakwat la arak ngan sakmi asi thutlang pi thumai hruai bung khat chang khatin chang riat Khri sinak le anatuan bung khat chang kwa in bung ni chang lei kwa Khri sung I nun nak thar bung ni chang kulin bung li chang rok thune nak bung li chang sari in chang le riat